Yego. Ngira ngo turumvikana. Yego turabumva. Kaze Antoinette kugira ngo dufatikanye. Amen. Tutarasoma ijambo ry'Imana ariko tubanze dushima Imana. By'ukuri Imana yo mu ijuru ishimwe kuko itanze uyu mwanya uyu munsi kandi wo kongera guterana n'abantu bangana gutya ku ijambo ry'Imana. Imana yabikoze ihabwa icubahiro. Amen, amen. Twongeye kandi gushimira iyi komite y'uyu muryango uko twawita. Uyu muryango ufite amazina menshi uko umuntu wese yiyumvira wenda niko ashobora kuwita: umuryango w'abana b'Imana, itorero. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mwese uko mungana, uhereye kuri Aimable ukamanuka no ku bandi bose bagize komite. Amen. Hanyuma nongeye kandi gushimira abantu bose bateranye uko bangana. Hari abo tuzi n'abo tutazi, ariko abo bose turabashimiye kandi twasabira umugisha ku Mana kugira ngo Imana ikomeze kubagirira neza. Amen. Harimo abo tuzi n'abo tutazi kuko twari tubivuze. Kandi nezererwa cyane ku bana n'abaseretanda banje, uhereye kuri uriya wo ku Kiziba, Sosthene uri muri Kenya n'abandi benshi. Tavuze abo nibo mvuze gusa, ariko n'abandi bose wenda abo ngabo nibo nzi cyane ku burambuye, ariko n'abandi bose ndabashimiye. Imana yo mu ijuru ibagire neza. Amen. Hanyuma rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Turaganira ijambo ry'Imana hejuru y'ibihe bikuru birindwi Yego. Imana yategekeye isi. Isi ihura n'ibihe byinshi, igahura n'ibintu byinshi, ariko iyo turebye ijambo ry'Imana tubona yuko hari ibihe birindwi yageneye isi, yageneye abana b'abantu kugira ngo bazobeho, hanyuma bazongera kandi babane n'Imana mu bwami bwayo. Amen. Reka dusome mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 17 duhere ku murongo wa 26 turageza kuri 31. Yego. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 17 umurongo wa 26 haravuga ngo: kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose. Ni nayo yashizeho ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye, kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kuyibona bakabakabya. Kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe, kuko arimo yo dufite ubugingo bwacu tugenda turiho, kuko bamwe bo mu bahinzi b'indirimbo banyu bavuze bati turi urubyaro rwayo. Nuko rero ubwo turi urubyaro rw'Imana, ntidukwiriye kwibwira yuko Imana isa n'izahabu cyangwa ifeza cyangwa ibuye cyangwa ikindi kibajwe n'ubukorikori bw'abantu n'ubwenge bwabo. Nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana, kuko yashizeho umunsi wo guciraho urubanza rw'ukuri abari mu isi bose. Izarucisha umuntu yatoranije, kandi ibyo yabihamirije abantu bose ubwo yamuzuye. Amen. Amen, amen. Twongere kandi mu gitabo cya Yobu igice cya 24 umurongo wa 1 gusa. Yobu igice cya 24 umurongo wa 1 haravuga ngo: ubwo ibihe bidahishwa ishobora byose, ni iki gituma abayizi batareba iminsi yayo? Ni ikibazo kiragaragara nyine ari ijambo ry'Imana ry'icyo ritubaza. Yesu ashimwe. Amen. By'ukuri tugiye kuganirira ijambo nyine umwanya tuje gutwara uwo ari wo wose hejuru y'ibihe. Yego. Nari mvuze yuko Imana yagennye ibihe birindwi. Birashobora kuba byinshi wenda, ariko cyane cyane ibihe bikuru ni birindwi.
kandi ijambo ry'Imana buriya mu gitabo c'Abikorinto ba mbere igice ca 10:11 haza havuga ngo ibi bintu byose byanditswe muri Bibiliya ngo byaranditswe ngo birabikwa yego kugira ngo bitubere akabarore ngo twebwe dusohorewe n'imperuka y'ibihe. Ntabwo byanditswe gusa nk'ikinyamakuru kugira ngo abantu baze basoma batambuke, ariko byanditswe ngo kugira ngo bitubere akabarore cyangwa se akarorero ngo twebwe dusohorewe n'imperuka y'ibihe. yego Ibyo bihe birindwi rero reka duse n'ababicamo nubwo tudatinda cyane. Ijambo ry'Imana riratwereka yuko igihe cya mbere cyabaye igihe cyo muri Edeni, igihe cyiza, igihe umuntu yari afitanye ubusabane n'Imana. yego Ijambo ry'Imana riratwereka ukuntu umuntu yagendererwaga n'Imana umwanya wose, nta kibi gihari, umwana w'umuntu ari mu bwiza bw'Imana, ari mu buryo bwiza, atarwara, adapfa, yego adasonza, atababara, aguwe neza mu bwiza bw'Imana. yego Ariko kuko umwanzi ari mubi, nanone Satani agira ishari ry'umwana w'umuntu bw'ubwiza yari arimo, yego aramutera, amukura muri bwa bwiza. yego Ibi bihe byose uko tugenda tubivuga niko buri gihe cyose kigenda kigira igihano. Iki gihe cyiza cyo muri Edeni, igihano cyacu cyabaye kwirukanwa muri Edeni. yego Umwana w'umuntu atandukanwa n'Imana, kandi ni ikintu gikomeye cyane umuntu gutandukanwa n'Imana. Umuntu wari ufite ubwiza bw'Imana akabubamo umunsi ku munsi, yego ariko bwacu umunsi umwe gusa akaja kwisanga yabuvuyemo. Kandi ijambo ry'Imana riza ritwereka yuko ibintu byabaye muri Edeni ntabwo byabaye ku munsi umwe gusa ngo Adamu afate decision umunsi umwe, ni ibintu zatwaye igihe. Kuko iyo turebye ijambo ry'Imana, Imana yari yamaze kubwira Adamu iminsi ibintu ategerezwa kugenderaho. Abibamwo, abigenderamo iminsi tudashobora kumenya iyo ari yuko ingana. yego Ngo buce Satani nayo iraza iramubwira batoya, ibyo bintu Imana yakubwiye si byo. Nubwo tuvuga ngo yabicishije muri Eva, ariko ari Eva ari Adamu bose nico kimwe, bari hamwe kandi bari umuntu umwe, kuko bose bari bafite ijambo ry'Imana bariko bagenderaho. yego kandi bose bagendererwaga n'Imana imaze kubarema, bakayibona, ikababwira, ikabaganiriza. Ariko Satani irabashuka, irababesha. yego Igihano bagize nuko bavuye imbere y'Imana, bava mu bwiza bw'Imana, bakurwa muri Edeni. Ico gihe rero umuvumo uba urinjiye, yego urupfu ruba rurinjiye, ibyago byose biba biruguruwe. Ni umubabaro ukomeye cyane. Mana dufashe. Wa muririmbyi yaravuze ngo icogarura Adamu ngo arebe abuzukuru biwe ibyo barimo. Ariko kandi titwona mutaye imfane, kuko natwe birashobora kudushikira, kuko n'ubu ngubu turagenda tureba ubuzima turimo uburyo tutumvira Imana cyane. Hanyuma rero ico ni igihe cya mbere. Imana ibyo bihe byose yagiye itanga bikurikiranye n'ijambo ry'Imana uko twarisomye. Byose ni ibihe Imana izigenda igoragoza kugira ngo ahari twoshobora kuyumva tugahindukira. yego Imaze kubona yuko ico gihe ciza kinaniranye, umwana w'umuntu acikuyemo, ijambo ry'Imana riza rivuga kuko yazanye igihe c'ibitekerezo. yego Imana iravuga ati reka noneho ndeke umuntu agenda aza kuri ibyo yiyumvira, ibyo atekereza gusa aribyo bimuyobora. Iyo dusomye ijambo ry'Imana tuzadusanga yuko abantu batangiye gutekereza nabi. Nibwo bwa mbere habonetse abantu bashobora kwica habe n'inyamaswa. yego Iyo dusomye Bibiliya mu gitabo c'Itangiriro tubona umuntu witwa Yabari, niwe wa mbere watangiye kwica inyamaswa.
kubera ibitekerezo bibi gusa kera byamujemo za satani. yego Hakaba uwundi witwa Yubari, niwe watangiye gucuranga ibira bintu byo gucuranga kugira gusa ngo arebe ko yotakaza ibitekerezo byiwe abe kubihuzenza. mm, Hakaba uwitwa Tubari Kayini, niwe watangiye gucura intwaro. yego Hakaba uwitwa Rameki, niwe watangiye gushaka abagore benshi mm, kugira gusa ngo bihuzenze bose barebe ko ibitekerezo byabo byosura kubagarukamo. mm, Ariko byose biba biterwa n'ubuyobe bwa satani yari amaze kuja mu bitekerezo byabo. yego Hanyuma iyo dusomye ijambo ry'Imana mm, biza bitwereka umuntu witwa Nowa. yego Imana ngo irareba ngo ibona abantu bose yuko banduye, mm, kandi ngo ibona yuko bose bafite ibitekerezo bibi, mm, kandi ihitamo kuvuga ngo reka ibarimbure bose bakure ku isi. yego Ni igitangaza cabaye kuri Nowa. mm, Imana ihamagara Nowa iramubwira ngo mbonye gusa kuko ari wowe wenyine gusa ufite ibitekerezo byiza. mm, Batahasigaye ngiye kurimbura abari mu isi bose, ari wowe nzofataho icororo. mm, Ati mbonye gusa kuko ari wowe ukiranuka ufite ibitekerezo bizima. Imana ishimwe Imana itegeka Nowa kubaka inkuge mm, kugira ngo ashobore guhungiramo umwuzure. yego Kandi igitangaza hariho kiriya gitabo c'ubuzima bufite intego mm, kiza kivuga ngo amajambo agera kuri 3 Nowa yari akwiriye guhura nayo. yego Ariko Nowa kubera gutunganira Imana no kumvira Imana afunga umutima mm, akora ico Imana yamubwiye. mm, Ico gitabo kiza kivuga ngo Nowa iyo aje kuba ngo umuntu wa none, mm, kuko Imana ngo ico gihe yari imubwiye ngo imvura yari itaragwa mu isi. yego Ivyatsi ngo vyamezwaga n'ikime. mm, Ngo Nowa yari akwiriye kwibaza batese Imana imbwiye kubaka inkuge, dubaka inkuge, iyo mvura w'umwuzure uzoterwa n'iki nta mvura ibaho? mm, Ijambo rya kabiri, ahantu Imana yari yamubwiriye kuzoja gutwara inkuge, aho yari atuye naho uruzi rwari ruri canga se inyanja yari iri hari kure cyane. mm, Ngiyaba umuntu wa none ngo yari kwibaza atese nzofata inkuge nyikurure ishamba ryose nzoyigeze ku nyanja. mm, Ijambo rya gatatu, Imana ngo yari yamubwiye ngo arinjizamo inyamaswa, yego afate inzovu iri mu ishamba ayishire mu nkuge, mm, afate intare ayishire mu nkuge, mm, n'izindi nyamaswa zose. yego Ariko ivyo bintu byose uko bingana nubwo byari bigoye, mm, ico gitabo kiza kivuga ngo Nowa yakinze umutima wiwe aravuga gusa ngo jewe ndakora ico Imana yambwiye gukora. yego Ibindi Imana yonyine niyo imenya nimba imvura izogwa naho izoturuka, mm, niyo izomenya uburyo izoshitsa inkuge ku nyanja, yego niyo izomenya uburyo inyamaswa zizinjira mu bwato. mm, Afunga umutima ngo agira kwizera gusa ngo aravuga ngo iyo arakora ico Imana yamutegetse, ahasigaye ibindi Imana iravyikorera yonyine. yego Imana ishimwe Igihe kiragera rero, umwuzure uraba, yego abantu bose bari mw'isi bararimbuka, mm, barimburwa n'ibitekerezo bibi gusa. yego Hakira Nowa n'umuryango we wonyine mm, kubera ibitekerezo bizima bagize. Imana ishimwe Hari igihe kiza kiba mm, hakabaho Imana ishobora gutanga igihano ku buryo ishobora kurimbura abantu, yego hagakira gusa umuntu umwe wenda ushobora kuyiringira. mm, Iyo dusomye igitabo ca Ezekiyeli mm, igice ca 14 n'umurongo wa 14, yego Bibiliya izivuga ngo ibyago byari koje gutera muri Isiraheli, mm, ngo nubwo hoza Nowa hakaza Daniyeli na Yobu, mm, ngo bokiza ubugingo bwabo gusa ngo ariko Imana ntiyokiza igihugu. yego Ibyo biba ari ibihe bikomeye abantu baba bahuye nabyo byo kutumvira Imana, mm, bigatuma haba kurimbuka gukabije guteye ubwoba. yego Co ni igihe ca kabiri twari tuvuze c'ibitekerezo, mm, igihe carimbuwe n'umwuzure. yego Igihe ca gatatu, Imana imaze kubona yuko ibitekerezo by'abantu nanone bibaye bibi, mm, ngishiraho igihe c'ubutegetsi. mm, Izana umuntu witwaga Nimurodi,
yego. aba ari we ishira imbere, ariko nawe aza kugira ikibazo ngo cyo gutekereza kuvuga ngo bakore umunara ngo uzamuke uzogere mu ijuru. kandi Imana izihagarara ku cubahiro cayo kuruta ibindi bintu byose. Yego cyane. Imana iravuga ati aba bantu bavuga ururimi rumwe bakagira inama imwe, ati ico bashaka barashobora kukigeraho. Yego. Erega burya iyo abantu bavuga imvugo imwe bagira inama imwe bakavuga rumwe, ibyo kuri ntaco batogeraho cyane rwose. Imana iravuga bati aba bantu barashobora gukora igitangaza cyane. igihano bahawe Imana ibatatanyiriza indimi. Iyo imvugo zibaye nyinshi kurya nyine haba habaye gutandukana cyane. ico gihe kiba kirarangiye, umuntu atangira kuja ukwiwe undi aje ukwiwe, urumva abantu bose mu isi bari bafite ururimi rumwe. ube nkuyumvira nawe nk'ubu nyine yaba ku isi twese twari dufite imvugo imwe. uzi ko hari umuntu utaza wumva undi muntu neza akamwumva nabi gusa kubera kuko badahushije ururimi. Yego rwose. haba n'aho abantu batuye hose hari ubwo uzumvugana n'umuntu mwatangira kuganira yumva ntimuhushije ururimi akamba kwiyumvamo nabi cyane. ariko kubera umwanya mubi n'igitekerezo k'ibicari cabajemo cyo kutumvira Imana ubwo butegetsi, batatanyirizwa indimi, ibyabo biba birarangiye. Yego. ico ni igihe cya gatatu. Imana ibonye yuko bigeze aho ngaho binaniranye, nanone kubera kuko Imana ari nyembabazi, Yego. iravuga ngo rekeza n'ikindi gihe. ishiraho igihe c'amasezerano. Yego. igihe ca Aburahamu. Imana itanga amasezerano kuri Aburahamu. tuzi ukuntu yamubwiye ngo aje mu gihugu atazi. Yego. arabyumvira aragenda. Imana imuha amasezerano yo kuronka umwana. igihe kiratinda ariko biraruha birashika. Yego. ariko Aburahamu amaze kugera mu gihugu Imana yari yamubwiye, mu makosa Aburahamu yakoze, ijambo rya mbere ngo yamaze gushikayo muri Kanani inzara iratera. Yego. inzara iteye ntiyabacibutse ijambo ry'Imana ico Imana yamuvuzeho. Ntiyabaga ihagaze ku masezerano yayo. Yego. arahunga aja muri Egiputa. Imana iramubwira ngo ico gihugu uhungiyemo ubwoko bwawe buzokwigiramo imyaka 430 ngo kubera kutumvira kwawe. Ijambo rya kabiri, Imana yarabwiye Aburahamu kurinda gukora ibitambo, ariko ngo arasinziranirwa kubirinda umunsi umwe, ngo bituma inkongoro cyangwa isazi ngo zigwa ku bitambo. Yego. zirabyonona. Imana nayo rero bituma imuhana. Yego. nico catumye ubwoko bw'Isiraheli bagiye muri Egiputa mu buryo bw'ububata, cy'igihano cyo kubera kutumva cyangwa se kudahagarara ku masezerano kwa Aburahamu. Yego. kandi iyo dusomye ijambo ry'Imana ku bijanye n'amasezerano, mu Baheburayo igice ca 6 umurongo wa 17, Bibiliya ije ivuga ngo hari ibintu bibiri bidahinduka ku Mana. Yego. ngo ni isezerano ryayo n'indahiro y'Imana. Imana ntihinduka ku isezerano ryayo. Imana ntihinduka ku cyo yarahiye. Kenshi niba tuhabwa n'amasezerano rimwe na rimwe hano mu buzima bwacu, tukabona tutayagezeho, Yego. ntabwo ari Imana iba yahindutse, ahubwo ni twebwe tuza tunanirwa guhagarara mu masezerano. Yego. tukayata tukayahunga, tukananirwa kuyarinda, tukananirwa kuyategerezanya ibyiringiro bikwiye no mu kwizera. Yego. noneho ya masezerano tutayageraho, wenda bamwe baje gutekereza bati ni Imana itashikije amasezerano. ariko Imana ngo ntihinduka ku isezerano ryayo n'indahiro yayo. ico gihe naco kiba kirarangiye. abantu barahanwa bajanwa muri Egiputa bamara imyaka 430. Yego.
bari mu bunyage turabizi twese byababayeho. Mm. Hanyuma nanone kubw'imbabazi z'Imana ibonye yuko ico gihe kibananiye Mm. ishiraho igihe c'amategeko. Yego. Igihe c'amategeko iyo bakivuza kizacumvikana ko cari kigoye cane, Mm. kuko itegeko ryaravugaga ngo umuntu agirirwe uko yagiriwe. Mm. Uwishe uwundi nawe bamwice, Mm. uwakubise uwundi nawe bamukubite, Yego. ntabwo cari coroshe. Amategeko Mm. iby'ukuri yaragoye, Cyane. ariko nanone hariho abayakurikije. Mm. Wibuke neza ubwoko bw'Isiraheli Mm. bageze mu butayu igihe bahawe amategeko ca gihe ca Mose, Mm. hariho abantu bayumviye. Bibiliya ije itubwira yuko abantu bahagurutse muri Egiputa ngo bari abantu 600,000 iyo dusomye igitabo ca Kuva. Mm. Ariko muri abo bantu 600,000 ngo hashize abantu 2 gusa, Yoshuwa na Kalebu. Yego. Abandi bose bavuye mu gihugu barangiriye mu butayu. Mm. Ijambo ry'Imana mu Baheburayo riza rivuga ngo Mm. ngo ivy'Imana yabakoreye Mm. ngo ntibavyakiranye umutima wizera, Yego. ngo bituma badashika mu gihugu. Mm. Amategeko arabagora, Mm. amategeko arabananira, Yego. kugeza kuri uyu munsi wa none nico gituma kenshi itegeko riza rigenda rinanirana. Mm. Igihano bahawe, Mm. inzu 10 z'ubwoko bw'Isiraheli zajanwe muri Ashuru. Yego. Kenshi bavuga yuko kugeza n'ubu ngubu zitaragaruka zakwiragiye mu isi yose. Mm. Izindi nzu 2 nazo zijanwa i Babuloni, Yego. zimarayo imyaka 70. Mm. Nibo bari yabaje kugarurwa igihe ca Zerubabeli Mm. na Ezra na Nehemiya. Yego. Barataha bongera kandi gusubira mu gihugu cabo. Mm. Ariko nanone kubera kuko igihe c'amategeko cari kibananiye, Mm. urumva abatiguyemo ni benshi cane, abarokotse ni bakeya. Yego. Kuko aribo bakomeje itegeko ry'Imana no kumvira Imana. Mm. Hanyuma igihe c'amategeko nanone kiboneka kinaniranye, Mm. nico gihe rero Imana yabonye yuko ni nkaho ari ukugoragoza nyine kuko binaniranye, batereka noneho ndeke habe ubwo buntu bw'Imana. Mm. Ni igihe ca 6 tugezemo kiba igihe c'ubuntu, Yego. arico gihe c'umwami wacu Yesu Kristo. Mm. Igihe c'ubuntu rero nico turimo kuri uyu munsi wa none. Mm. Kandi twavuze yuko ibihe byose Imana yageneye abantu bari ku isi ni ibihe 7. Yego. Ubu nyine tukaba tugeze mu gihe ca 6. Mm. Kandi biriya bihe byose bigiye bimenyekana umunsi byatangiye n'igihe byarangiriye. Mm. Ariko igihe c'ubuntu tuzi igihe catangiriye hari Igorigota, umwami Yesu apfuye akazuka, Yego. ariko ntituzi igihe kizorangirira. Mm. Ni igihe gishobora kuba kirekire cyangwa ntikibe kirekire n'uyu munsi coshika. Yego. Kuko muribuka Yesu yuko yavuze ngo yigisha abigishwa, Mm. amaze kubabwira igihe azogarukira abantu bashaka kumubaza abigishwa bamaze ati ico gihe ni byari. Mm. Ariko arababwira ngo habe n'umwana w'Imana ntabizi ngo keretse Imana yonyine gusa nizo umunsi. Yego. Nico gituma yababwiye guhora biteguye. Mm. Mu by'ukuri iki gihe c'ubuntu turimo Mm. ni igihe gikomeye bavandimwe. Yego. Kandi ibihe bihari muri iki gihe turimo Mm. nico catumye ntekereza iri jambo. Yego. Ubu tugeze mu gihe gikomeye. Mm. Tugeze mu gihe ijambo ry'Imana riratubwira kuko twakeye dukizwa kubw'ubuntu bwo kwizera. Cyane. Iyo ijambo ry'Imana rivuze ubuntu, ni umwami wacu Yesu Kristo yatanze Mm. kugira ngo adupfire kubw'ubuntu nta kintu twakoze. Yego. Ariko ubwo buntu bwakira umuntu bwizeye. Mm. Kandi kwizera
kwizera umwanya umwe umuntu atabitekereje neza yogira ngo kuroroshe, ariko kwizera ntabwo korosha, kurakomeye. Ni ikiguzi gikomeye cyo gutekereza, cyo guhitamo cyane. kwizera. Ubu nyine hariho ibitekerezo byinshi mu bantu bafata kwizera nk'aho ari ikintu gusa umuntu yinjiyemo adashobora gusubira inyuma, ariko kwizera ntabwo ari sisiteme. Kwizera ni ubuzima umuntu agendamo umunsi ku munsi kugeza apfuye. Yego. Ariko ubu nyine tugeze mu bihe bikomeye, mu gihe ndetse bishatse nko gutera umubabaro bijanye n'abantu ukuntu bari mu bivuga nabi. Yego. Bakagira ngo ubuntu twabuhawe kugira ngo umuntu yifate uko yumva yishakiye. Hariho umuntu hano weretse kutubwiriza aravuga ngo Yesu Kristo ntiyopfa ngafira abantu bari mu isi ngo hanyuma ngo nihamara hazogira urimuka. Ariko no kwibesha, abizeye nibo batazarimuka, ariko uwizeye utizeye wese azarimuka. Iki gihe turimo rero kirimo ibibazo byinshi bitandukanye. Ni ibibazo muri mu kubona hari inyigisho z'ubuyobozi zikomeye. Yego. Muri mu kubibona yuko hari inyigisho z'abantu bahaye bigita Imana cyane. hakaba inyigisho z'abantu kabere twinshi dukunze kuvuga ngo nabo ubuntu, erega natwe nyine turabuza ubuntu nibwo duhagazemo. Ari iki gituma tubita ngo n'abanyabuntu, nuko babusigura nabi bakabusobanura uko utariko. Yego. Bakagira ngo ubuntu bwaje kuduha urwitwazo rwo gukora ibyo twumva twishakiye. Ariko ubuntu bw'Imana ngo butwigisha kuri kibibi byose. Yego. Mu by'ukuri biri mu kubabaza nyine kubera ibitekerezo abantu bafite n'inyigisho abantu bafite muri iki gihe, no kumva ubuntu nabi no kubuvuga nabi kutariko no kusobanura nabi. Ariko muri iki gihe cy'ubuntu bw'Imana ni igihe gikomeye cyane. ni igihe dukwiye guhagarara mu kwizera. Kandi ubwo buntu rero tuburonka gusa kubwo kwizera umwami Yesu Kristo. Kiriya gikorwa Yesu yakoze ku musaraba akadupfira, Yego. ni igihe umuntu uwo wese ashobora kwitwararika akagihahara akagitekereza by'ukuri akakigenderaho n'umutima wose. Yego. Umuntu abitekereje neza, kwizera ni itegeko. Erega itegeko ni ukuvuga ngo ni ikintu umuntu asabwe gukora atagikoze akabihanirwa. Kwizera si ikintu umuntu ashobora gukora abishaka cyangwa atabishaka. Ni ikintu umuntu asabwa gukora abyumva atabyumva. Yego. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo abatizera bose bazarimuka. cyane. Urumva utazobyizera utazobyumva ntabikora uko Imana yabitanze, uwo wese azorimuka. Yego. Ntabwo ari itegeko ririya rya Mose, ariko ni itegeko ku muntu wese utegerezwa kwizera kugira ngo azobone ubugingo. Yego. Niyo mpamvu rero twese dukwiriye kwizera, n'abatarizera tukabibashishikariza kugira ngo nabashobore kwizera. cyane. Igihano c'iki gihe cyo kwizera cyangwa se igihe cy'umuntu, ijambo ry'Imana riratwereka ko ari imibabaro y'imyaka 7 dutegereje ya Antikristo. Yego. Imyaka izo bikomeye cyane. Kugeza muri ibi bihe abari hirya no hino ku isi ngira ngo hamaze kuboneka ibimenyetso bitandukanye by'ibihe by'imperuka. Nubwo Antikristo ataragaragara, ariko ibimenyetso Yesu Kristo yavuze wenda n'abantu bari hirya no hino ku isi mwogenzura neza mukareba mwosanga mu bimenyetso Yesu Kristo yatanze hariya muri Matayo igice ca 24 nta kimenyetso kitaragaragara. Mu bimenyetso byose usomye Bibiliya nta kimenyetso na kimwe kitaragaragara. Yego. Ikimenyetso ca nyuma Yesu yaravuze ngo ubutumwa bwiza buzakwira mu isi yose kugira ngo ubere abantu bose ubuhamya. Yego. Ariko ugiye kubereba kugeza muri uyu mwanya ubutumwa bwiza burakwiriye mu isi yose. Abantu ntibabushaka gusa ntibabwumva, ntibabwemera, ariko burakwiriye mu isi yose. Yego. Ubu buhinga bwa none burakwiza ubutumwa bukagenda bukagera hose cyane. Umuvandimwe Joseph yarabivuze kubijanye n'ubu buhinga bwa none, kubijanye n'amatelefone cyangwa se ibindi byuma.
yego ni byiza cyane kandi birafasha gukwiza ubutumwa hirya no hino. yego Ariko kandi ibyo byiza nyine ijambo ry'Imana riza ritwereka n'ibyo Satani acamo kugira ngo asubire kandi ayuze abantu. Ntabwo habe n'ijambo ry'Imana iyo turisomye Satani ntazoza aciye mu bintu bibi. Ijambo ry'Imana riza ritwereka kuko azozana amahoro, yego akazana ibintu bifitiye abantu akamaro, ariko nanone muri bya bindi bifitiye abantu akamaro kugira ngo abone uburyo ashikira abantu, abone uburyo yica abantu. yego Joseph yatubwiye ibintu byinshi. Naratekereje ko iki kintu c'amatelefone murabona ko iradufashije cyane, ariko hari ibintu bibiri ntekereza kuri iki kintu c'amatelefone. Ntekereza ino ekara ikoreshwa n'amaraso. Uwo fata agati cyangwa agafata ikindi kintu agashira kuri ekara kuko tuye tuyikoresha ntishobora kumwemerera kugira ngo igire icyo ihinduka. Ariko ni ikintu utegerezwa gukoresha urutoki rufite uruhande rw'amaraso, amaraso akaba ariyo akoresha ino ekara. Ico ni ikintu gikomeye cyane. Mu yindi myaka ibihumbi cyangwa se amajana cyangwa uko ingana tudashobora kumenya, ubuhanga buzaba bwiza kuri. yego Ijambo rya kabiri ndebera kuri iki kintu ni ukuntu umuntu azagenda akagira inomero yiwe akayandikisha kuri WhatsApp. Ya nimero washaka ukayikuramo ukayita ugashiramo iyindi nomero gusa, ariko bagutelefone kuri ya nimero wataye bakagutora. Ubwo ni ubuhanga bukomeye cyane. yego Uyu munsi biroroshe, biratworoheye kandi bifitiye akamaro by'ukuri. Ariko nyine ibyo bidufitiye akamaro nibyo Satani azacamo kugira ngo ashobore gushikira abantu. Niyo mpamvu haba hakwiriye kuba kwizera guhamye, yego guhagaze ku ijambo ry'Imana, guhagaze ku buntu bw'Imana, kugira ngo tuzoshobore kumenya uburyo dushobora guhangana n'ibi bintu. yego Hariya mu gitabo ca Yeremiya igice ca 12 umurongo wa 5 haza havuga ngo niba warasiganwe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe, wabashute gusiganwa n'abamafarashi. Kandi ngo naho ngo umerewe neza mu gihugu c'amahoro, Yorodani niyuzura ngo uzagenza ute? Umuntu ari mu kubitekereza muri iki gihe turimo, ibintu binanije, ibintu bikimeze gutya, bikimeze neza, abantu barashafite amahoro, abantu turashafite uburyo bwo kuganira, turashafite uburyo bwo kuvugana. yego Ni igihe c'amahoro birumvikana. Nubwo hari hirya no hino dufite biriya bibazo bitandukanye, sinshatse kubyirengagiza, ariko nshatse kuvuga yuko tugifite uburyo bwo gufashanya no kuganira no kugira ngo duterane inkunga. yego Ariko umwanditsi aravuze hariya ngo ubwo tukiri mu mahoro, ngo Yorodani niyuzura bizogenda gute? Ubwo dusiganwa n'abagenda n'amaguru n'abiruka n'amaguru bakadusiga tunaniwe, tuzobasha guhangana n'abiruka n'amafarashi? Iki gihe kihe kinaniza abantu bakananirwa bigeze ahangaha kuri uru rugero. Iby'ukuri nitugeza ku gihe c'abagendera ku mafarashi, igihe kimaze guhinduka mu bindi bihe, tuzobasha guhangana nabyo? Mugiye kureba uburyo isi ihaye igenda n'uburyo ihaye ije imbere, ibihe tuye tujamo ni ibihe bitoroshe. yego Nico gituma uriya mwanditsi yavuze ngo abamaguru badusize tunaniwe, tuzobasha guhangana n'abiruka ku mafarasi. Ni igihe cyo guhagarara mu kwizera. yego Twari tuvuze yuko igihano c'iki gihe cyo kwizera rero ni imyaka 7 y'imibabaro, kandi iyo dusomye igitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana kiza kitwereka ibintu byinshi cyane. yego Habamwo ibyago 21, uhereye ku bimenyetso 7, yego impanda 7, inzabya 7, ibyo byose ni ibyago 21 dutegereje hano ku isi. Sinzi wenda Imana irashobora kuduhishurira kugeza ubu nyine aho tugeze, ariko ni ibyago dutegereje ku isi kandi bizoshika. Mana idufashe. Kandi ibyo byose nta kindi bizaba bikurikiye, bizaba bikurikiye umwana w'umuntu.
hanyuma rero ico gihe nikirangira Mm. ijambo ry'Imana rero twereka yuko tuzinjira mu gihe c'ingoma y'imyaka igihumbi. Yego. Ariko rero iki gihe igituma tutakirangamira cyane Mm. nuko ari igihe itorero rizoba ritakiri ku isi. Yego. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo itorero rizozamuka Mm. rize muri paradizo. Mm. Iriya myaka y'imibabaro yose itorero rizaba ari muri paradizo. Yego. Rizobanza rije ngo mu cumba cyo gupimwa imirimo Mm. rigiremo imyaka 3 n'igice. Mm. Nirimara rije mu kindi cumba cyo kwandikwa amakamba Yego. ryongere kandi rigira imyaka 3 n'igice. Mm. Ico gihe rero hano ku isi izaba ari amagorwa gusa n'intambara izaba iteye ubwoba. Mm. Ico gihe Bibiliya ivuga ngo umuntu azoza yifuza urupfu rumuhunge. Yego. Ariko abantu b'Imana bazaba bamaze gutabarwa. Mm. Hanyuma Bibiliya ikavuga ngo ico gihe Yesu azomanuka ku musozi wa Elayono Mm. gaze guhagarika intambara ya Harmagedoni Mm. kugira ngo yimane n'abera i Yerusalemu iyo myaka igihumbi. Manshimwe. Iyo myaka igihumbi Mm. isi yose izoba igituwe ifite abantu hirya no hino ku isi. Yego. Kandi ngo hazaba hari ibihe bikomeye byiza binejeje. Yego. Isi izogira amahoro kuko Yesu Kristo azaba ari ku isi iyo myaka igihumbi. Mm. Kandi ijambo ry'Imana rikatwereka yuko ari Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma ngo nibo ba mbere bazotarwa mu muriro w'iteka. Yego. Satani nawe afatwe afungwe iyo myaka igihumbi. Mm. Urumva isi izogira amahoro menshi cyane. Mm. Ayo mahoro azaba atewe nuko Satani afunzwe. Yego. Kuko kugeza ubu nyine nimba isi ibuze amahoro ni Satani ubikora mu buryo bw'umwuka. Yego cyane. Ariko isi ngo izogira amahoro Mm. ngo mu buryo bitangaje. Yego. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hazaba kumenya Imana, abantu ngo bamenye Imana kuko bazaba ari kumwe n'umwami Yesu Kristo hariya i Yerusalemu. Mm. Ijambo ry'Imana riravuga hariya muri Yesaya 65 umurongo wa 20 Mm. ngo umwana uzoza upfa akenyutse ico gihe azaba agize imyaka 100. Yego. Urabona umuntu w'imyaka 100 kuvuga ngo bavuge ngo arapfuye akenyutse Mm. kizaba ari igihe nyine cyahindutse. Cyane. Ubutaka ngo buzera mu buryo butangaje kuko Satani azaba afunzwe, kuko uriya muhanuzi w'ibinyoma na Antikristo bazaba batawe umuriro w'iteka, Yego. kuko Yesu Kristo n'itorero bazaba bari hariya i Yerusalemu imyaka igihumbi. Isi izogira amahoro. Yego. Isi izogira amahoro, abantu bagubwe neza mu buryo butangaje. Ariko ijambo ry'Imana iyo turisomye Bibiliya zitubwira ko Satani azofungwa iyo myaka igihumbi nirangira. Yego. Kandi ngo nafungurwa yongere kandi aje mu bitekerezo by'abantu. Noneho abantu ni nkaho bazaba bagize iyo myaka igihumbi batazi neza yuko Yesu Kristo ari kumwe n'itorero hariya i Yerusalemu. Ariko Satani n'uzoza kubabyutsa kandi ngo yongere ababwira ati ariko iyi myaka igihumbi irashize Yesu Kristo ari hariya toye tumubona kweri, mwaramuretse muramwihoreye. Ngo bongere kandi bagira inama yo kuja gutera abera i Yerusalemu. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo kubera yuko abantu itorero rizaba ryamaze kuba mu buryo bw'umwuka, ntaco bashobora gukora kugira ngo bazongere bafate intwaro ngo baje kurwanya n'abantu. Bazaba ari abera b'Imana bari kumwe na Yesu Kristo. Imana yonyine izobarwanirira. Bibiliya iravuga ngo umuriro uzova mu ijuru ubatwike bose uko bangana. Yego. Hanyuma habone kuba kuzuka kw'abantu bose. Abera baje mu bugingo bw'iteka, abatizeye nabo rero baje mu muriro w'iteka. Yego. Ibihe bizaba birangiye by'abana n'abantu kuba ku isi. Ariko rero kugira ngo ico gihe tukigeremo kandi kizoduhire, nuko twumva uburyo ijambo ry'Imana ryatubwiye. Yego. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Imana yaremye abantu bose, amahanga yose yo mu isi, kandi ngo ibakomoye ku muntu umwe, Yego. ngo ibakwiza mu isi yose.
ngo niyo yashizeho ibihe n'iby'imyaka ko bikuranwa kandi ngo uko yategetse ngo ibagabaniriza n'ingabano z'aho bakwiriye gutura yego kugira ngo bashake imana ahari ngo babashe kuyibona ngo nubwo ari ugukabakaba. Ijambo ry'Imana zari twigisha yuko uburyo Imana yaturemye yego ngo dushobora kumenya Imana nta muntu utubwiye. Gukabakaba ijambo ry'Imana rivuze urebe igitangaza abantu baza bananirwa kumenya Imana nyamana ariko bakiruka bagafata ibuye bakarishinga bakavuga ngo uri Imana. yego Ese kiza kibabwiye kuko ibuye ari Imana canga ikindi kintu cikigirwamana ko ari Imana, ico kintu kitababwira Imana nyamana kiba gitewe n'iki? Nuko uburyo turemye ibintu bitugize mu buzima bwacu uburyo Imana yaturemye dukwiriye kumenya Imana nyamana. yego Noneho bari abantu bagakabakaba bakananirwa kumenya Imana nyamana ariko bakamenya ibigirwamana. Iyo mitima izibarangira kumenya ibigirwamana kitazibara iba ibereka Imana nyamana. Ariko yavuze ngo uburyo yaturemye ngo turashobora kuyimenya ngo nubwo ari ugukabakaba. yego Hanyuma rero aravuga ngo iyo minsi yo kujijwa ngo Imana yarayirengagije. Imana ishimwe. Ngo ariko ngo yinginga ngaho abantu bari hose kugira ngo bihane. Ngo kuko yashizeho ibihe n'umunsi izaciraho urubanza abari mu isi bose. yego Kandi ngizarucisha mu muntu yatoranije ngo ubwo yamuzuraga imaze kubihamya. Ari we umwami wacu Yesu Kristo niwe izacisha urubanza rwiwe. yego Nico gituma hariya muri Yobu hatubwiye ngo ubwo ishobora zose ngo ibihe by'ishobora zose ngo biri mu maboko yayo. Ngo niki gituma batayizi ngo abayizi ngo batareba iminsi yayo. Ubwo ibihe bidahishwa ishobora zose. Niki gituma ngo abayizi batareba iminsi yayo. Nawe wo kwibaza n'undi wari wese akibaza nta muntu wo kwibaza niki gituma abantu batareba iminsi yayo bikageza igihe abantu bashobora kuyoberwa Imana kandi bayizi ntibamenye n'iminsi yayo kandi bayizi. Ariko ibyo byose biterwa na Satani uje utuma amaso kugira ngo tudashobora kumurikirwa. Kandi ijambo ry'Imana hariya muri Petero wa kabiri igice ca 3 umurongo w'9 yego ijambo ry'Imana zari rivuga ngo Bibiliya ngo Imana ntitinze isezerano ryayo kuko ngo abantu benshi babitekereza. Ahubwo ngo yihanganira twese ngo dushaka yuko hagira n'umurimbuka. yego Ahubwo ngo twese tugerwaho no kwihana. Ariko nimba hazagira umuntu urimbuka rero nika kuryaga twavuze birya bihe byose igihe cyari ko kiza acananira abantu Imana ikazana ibindi ikagoragoza ikagerageza hirya no hino ikagerageza ikindi kugeza ku munota wa nyuma niho Imana izovuga ngo birananiranye rero abumviye barumviye abizeye barizeye abasigaye habe kurimbuka. yego Bavandimwe mu by'ukuri dutekereza ijambo ry'Imana yego ubwo ibi bihe byose bidahishwa Imana ishobora byose bikaba biri mu biganza by'Imana. yego Bikaba natwe tubizera bitweretse mu ijambo ryayo. Twari dukwiye kuyoberwa iminsi yayo. Twari dukwiye kugira icyo tuyitekerezaho. yego Kuko Imana iratwihanganira. Ijambo ry'Imana niko ryavuze ngo ntishaka yuko hagira n'umurimbuka ahubwo ngo twihane. yego Dutekereze ibihe tugezemo bishobore kutwigisha. yego ntitubifushe ubusa. Kandi hari Imana kurigiza ibikora izitanga ibihe ishaka kugira ngo bitubere inyigisho. yego Imana izitanga igihe kanaka kugira ngo bibere abantu akarorero. Kugira ngo abantu bashobore kugira icyo batekereza bashobore kugira n'uburyo bashobora guhinduka. yego Nta kindi kintu kiba gitumye Imana itanga igihe kanaka ni ukugira ngo abantu batekereze biyumvire uburyo bashobora kumenya Imana n'uburyo bashobora guhindukira. Ego Imana idufashe rero muri ibi bihe tugezemo dutekereze ibyo bihe kandi tubikomereremo
kandi dufite amahirwe kuko ubwacu tutobyishoboza Mm. kubera ko dufite Imana, Yego. kandi Imana yavuze kuko izabana natwe. Mm. Iri jambo iyo abari ku bwacu ryakorwaga Mm. ntitwabishoboraga, Mm. ariko kubera kuko ijambo ry'Imana ritubwira kuko Imana yatubwiye ngo yuko izabana natwe kugeza ku mperuka y'ibihe, Yego. nico gituma tuvuga dushize amanga. Amen. Iyo haba kubw'imbaraga zacu ntabwo twabishoboraga, Mm. iyo habaga kubw'ubushake bwacu n'ubundi buhanga bwacu ntabwo twabishoboraga, Ay, ay. ariko kubera yuko turi kumwe n'Imana, Mm. kubera yuko Imana yavuze ngo izakomeje kubana natwe muri ibyo bihe byose bikomeye, Mm. nico gituma dutinyutse, Yego. nico gituma twicira umutima mu nda, Amen. nico gituma dukomeye. Mm. Igikenewe gusa nuko duhagarara ku masezerano y'Imana, Mm. igikenewe gusa nuko duhagarara mu kwizera. Mana ishimwe. Ibihe tukabireba, tukaba maso, tukabireba kuri iri jambo ry'Imana rivuga ngo tube maso. Mm. Iyo umuntu ahaye akubwira ngo ba maso, Mm. haba hari ikintu kigiye gituruka hariya kugira ngo ushobore kubibona. Yego. Bibiliya izitubwira ngo tube maso kenshi cyane, ngo twirinde tube maso, Mm. kuko igihe turimo ntabwo coroshe. Yego. Imana idufashe rero ku ijambo ryayo, Mm. dukomeze twihangane kuzageza ku munsi tuzagaragara imbere y'amaso y'Imana. Mm. Ijambo ry'Imana ritubire neza twese, amen.